Крымско-татарскому женскому журналу «Ненкеджан» 10 лет. Первый номер журнала увидел свет 3 марта 2011 года. Тогда группа инициативных женщин решила возродить одноименный журнал, который выпускали студентки Симферопольского женского педагогического училища в 1922 году. 2010 senesi Zarema Хайридинова böyle bir leyha korçalagan edi. Kırım'da kadınlar yetekçiligi, женское лидерство в Крыму. Ve o leyha çerçevesinde bir kadınlar klubu, demek teşkil etme Kırım Tatar Kadınlar Klubu ve o kadınlar klubunun da o'zining neşir organı olması mümkün edi. 2011 senesi bizni Ankara'ga Türksoy ve Avrasya Yazıcılar Birligi екі teşkilat qo'shilib, ular edebiyat dergiler kongresslari yapaydılar ve öyle kongresga bizni teklif ettiler. Daha jurnalımız çıkmagan vaqtında. Öyle bir büyük bir işanç bizge bildirdiler ve biz o vaqt şaka etken edim, bizim jurnalımızda anasının kursağında deb. Kongres biz için pek büyük bir siltem oldu. Редакция журнала с самого начала решила издавать «Ненкеджан» только на крымско-татарском языке латиницей, чтобы журнал читали все тюркские народы. На страницах журнала публикуются интересные интервью, истории выдающихся крымских татар, а также новинки литературы. Zera Hanım mecmuanın sayfelerinde bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarların hakkında tarif etmeye tırışa. Lakin şimdi zemanevi usullarının değil de şimdi moda oldu internetten hepsini tapıp çıkarmak, uydurmak. Zera Hanım ise oğuzı bütün dünyanı aylanıp çıkıp, hepsi meşhur belli insanlarla konuşup, aktüel, ekskluzif intervyular alıp, mecmuamızga böyle ekskluzif materyalar bastıra. Ненкеджанда okugan malumatların başka bir yerde ne okursunuz, ne görürsünüz, ne taparsınız. Ben bilesem 1-2 yıldan son Kırım Tatarlardan uğraşan tarihçiler malumat kıdırıp Kırım Tatarları vatanға qaytқан son nasıl yaşagan ekenler, medeniyetini nasıl tiklemege tırışkan ekenler dep meraklansalar, bizim mecmuamızda taparlar. Çünkü yıllar devamında Ненкеджан öyle bir zemanevi ensiklopediya gibi olup kaldı. Bu jurnal çıkanda 10 yıl evvelsi pek kuvанған edip, nihayet Kırım Tatar kadın kızlarının hareketlerinin, hayatının meraklangan bir dergimiz peyda oldu. Bu mesele bazı bir kadınlarga bir ruh bergen gibi oldu. Birkaç sandan beri biz buna içinde masallar, yanı masallarını bastırmaya tırışamız ve masallarının bağlı olan malumatlar toplap bastıramiz. Tariximizden bağlı meselelerini meraklanamız, sürgünlük hikayelerini yazgan edik. Jurnalımızın içinde elbette ki pek çok daimi rubrikalarımız var. Mesela Musafir kalemler, Tanış olunuz rubrikası altında her bir sanımızda elbette ki böyle ilim, sanat, ekonomika, biznes sahasında özlerini göstergen kadınlarını mutlaka tanıştırmaya tırışamız. Birkaç kere böyle mahsus sanlar çıkardık. Mesela Han Sarayı'nın 100 yıllığına, Han Saray Müzeyinin hadimleriyle beraber biz böyle bir güzel bir san çıkardık. Tarihi bir san oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100 yıllığına böyle bir mahsus san çıkardık. Azerbaycan ve Kırım'ın bağını göstermek için. За 10 лет было издано 30 номеров журнала. Все эти годы его оформлением занимается дизайнер Зера Аким, благодаря которой у «Ненкеджан» сформировался свой особенный стиль. С первого номера до работы с такими мэтрами, как Зарема Трасинова, первый тон задала она однозначно. За 10 лет журнал, конечно, изменился. Мы каждый раз стараемся немного менять дизайн. Прежде всего мы стараемся все-таки национальную идею всегда поддерживать и национальный колорит тоже выдерживать, показывать самое лучшее, что у нас было, и самое лучшее, что уже есть. Все, что мы смогли сберечь за все это время, несмотря на трудности, которые жизнь представила для нашего народа. «Ненкеджан» давно вышел за рамки обычного женского издания, а также далеко за пределы Крыма. Журнал читают крымские татары по всему миру. Кроме того, читатели и авторы «Ненкеджан» – это представители целого ряда тюркских стран. «Ненкеджан» журналının çıkanın eşitkenen
Facebook'ta okuganen istemen ki o Nenkecan hızla yaldap bu Karadeniz'den, Boğaz'dan İstanbul'a gelsin, kolumuza düşsün. Bir jurnalist olarak suçlanam, bir vatansever olarak gururlanam. İyi ki Nenkecan var, iyi ki Nenkecan Kadınlar Kulübü kuruldu. İyi ki Zera Bekirova bir işe başladı. 10 seneden beri azimle arkadaşlarla beraber bu Nenkecan'ı çıkaralar. Ben Kırım'dan 8.000 kilometre ötede oturuyorum ve artık Kırım'a gidemiyorum. Fakat derginin vesilesiyle oradaki soydaşlarımızın kültürel faaliyetleri hakkında haberler almak mümkün oluyor ve bu haberleri derginin güzel sayfalarında okuyoruz. Ayrıca derginin baş muharriri Zerra Hanım diasporaya el uzattı, ilişkiler kurdu. Nenkecanın az qala hər sayında Azərbaycanın adı keçir. Azərbaycandan göndərilən məqalələr səhifələrini bəzəyir. Xoşbəxtəm ki, Nenkecanın bütün sayları evimdə və akademiyadakı iş otağında var. Hətta Azərbaycan Milli Kitabxanasının fonduna da bir çox saylarını təqdim etmişəm. 2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi günlərində Nenkecanın bir sayı bütövlükdə Azərbaycana həsr edildi. Әлбәттə, bunlar tarixdir. За годы издания Ненкеджан собрал преданную читательскую аудиторию, которая с нетерпением ждет каждый новый номер. Журнал издается раз в квартал. Свой первый серьезный юбилей, десятилетие со дня выхода первого номера, Ненкеджан отметил выходом специального выпуска журнала.